u dubokoj, uskoj dolini Svetog Jovana Krstitelja, odnosno Janeza Krstnika, tamo gde se obronci okolnih brda spuštaju u večiti mir, vreme teče drugčije. Ako danas prođete kroz masivnu kamenu kapiju Žičke Kartuzije, zakoračit ćete u svet koji je pre više od 800 godina sagrađen na jednom temelju, na zakonu apsolutne tišine. Da bismo razumeli ovo mesto, moramo se vratiti u 11. vek. Osnivač ove specifične monaške zajednice bio je Sveti Bruno, rođen u Kelnu, a školovan u Remsu. On se sa dvojicom istomišljenika povukao u potpunu samoću kako bi živeo izvorno, po evanđelju. Iako su ga prvi pratioci ubrzo napustili, Brunu se kasnije pridružilo 6 ljudi koji su težili istom cilju. Uz pomoć biskupa Iga, oni su 1084. godine pronašli savršeno izolovano mesto u divljoj Alpskoj dolini iznad Grenobla. To prvo manastirsko naselje nazvano je Chartres, odnosno Kartuzija, po okolnim stenovitim liticama. Red je brzo rastao. Od prvog manastira 1084. godine pa sve do 1500. širom Evrope nikao je čak 201 kartuzijanski manastir, najviše u Francuskoj. Žičku Kartuziju pokrenuo je tadašnji moćni vladar Otokar III, želeći da na svojim posedima ima red poznat po najstrožoj duhovnoj disciplini. Legenda kaže da je tokom lova u ovoj tada neistraženoj dolini zaspao pod krošnjom starog drveta. U snu mu se prikazao blistavo beli jelen, a odmah za njim i Sveti Jovan Krstitelj, i to sa jasnom porukom. Na ovom mestu mora se podići hram posvećen Bogu i samoći. Otokar je prepoznao znak. Iz daleke matične Velike Kartuzije u Francuskoj krenula je grupa pustinjaka predvođena monahom Beremundom, koji će postati prvi prior novog manastira. Prepešačili su stotine kilometara preko Alpa, noseći samo najosnovnije crkvene knjige, i izabrali ovu dolinu upravo zato što je bila potpuno odsečena od trgovačkih puteva, nudeći surovu, ali za njih savršenu tišinu. Prva originalna gradnja Žičke Kartuzije u 12. veku bila je neverovatan građevinski podvig. Monasi su prvo morali da prokopaju složene podzemne drenažne kanale kako bi ukrotili tada močvarno tlo i jake izvore. Za zidanje su koristili isključivo resurse iz okruženja, masivne blokove lokalnog sivog krešnjaka, a u temelje su ugrađivali i ostatke drevnih rimskih građevina pronađenih u okolini. Sam manastir bio je podeljen na 2 sveta, udaljena 2 km. U donjem delu, u Špitaliću, živjela su braća laici zadužena za ekonomiju, dok je gore u Velikoj Kartuziji vladala potpuna klauzura. Oko centralnog dvorišta bile su nanizane male kamene kućice. Svaki monah imao je svoju ćeliju i zatvorenu baštu. Između tih zidova vladao je strogi zavet ćutanja. Razgovor je bio dozvoljen samo jednom nedeljno, tokom zajedničke šetnje. Hranu su dobijali kroz specijalne prozorčiće, kako ne bi vidjeli ni lice osobe koja im donosi obrok. Oko ponoći monasi bi se budili, odlazili u hladnu crkvu i pod svetlošću sveća satima pevali gregorijanski koral. Zahvaljujući projektu ateljeja Vozlić i inženjera iz firmi Ponting i Pippenbacher, crkva je dobila jedinstveni hidraulični pomični krov od čelika i drveta. Kada se on otvori, posetioci mogu da posmatraju zvezdano nebo baš onako kako su ga monasi gledali pre 8 vekova.
Evo sam na vrhu jedne od najlepših razglednih tački u Žičkoj Kartuziji. Ovo što vidite iza mene je pokretni krov koji će sada u 11 da se otvori. Ovo je jedinstvena prilika kada prisustvujem tome i nešto što ne može da se vidi uvek i svuda. Tako da evo čekamo 11 i da to usnimimo. Rekli su mi da podizanje krova traje 18 minuta i evo polako je krenuo. Evo kako ide gore. Još uvijek traje, polako ide. Kada se podigne krov do kraja, onda se ovom stazom dolazi do razgledne tačke gdje se pruža pogled na ovaj gornji deo. Sad ćete da vidite. Ovo je prilaz do ove razgledne tačke. Ja sada snimam kako idem nazad. Tu su stepenice metalne. Onda imate uže ako se bojite. Idemo dole. Glavna crkva Svetog Jovana Krstitelja završena je i osvećena 1190. godine u stilu čiste rane romanike. Zidovi debljine preko 1 metra, uski polukružni prozori i potpuno odsudstvo bilo kakvih ukrasa oslikavali su strogu askezu ovog reda. Ipak, iz ove tišine iznedrila je intelektualna supersila srednjevekovne Evrope. Tokom 14. i 15. veka Žička biblioteka je postala legendarna
sa preko 2000 rukopisa i kodeksa, bila je jedna od najvećih na kontinentu, odmah iza Vatikana. Monasi su satima prepisivali tekstove iz astronomije, filozofije i, što je najvažnije, iz medicine i travarstva. Postali su vrhunski lekari, a biljne vrste koje su tada doneli iz Francuske i danas rastu oko manastira. Evo, ovo što sada vidite je stara receptura, znači knjiga koja je stara 200 godina. Evo ovdje vidite maketu Žičke kartuzije, kako je to izgledalo. Sad na maketi ovo sivo danas ne postoji. Ove sive, da kažem, kućice i krovovi. A ovo što sada vidite, to su ostaci iz odbrambenog zida koji je građen, znači, za odbranu ovog mjesta, i to za vrijeme Turaka, znači kada su Turci pokušali da osvoje ovaj deo. A ova ograda pokazuje izgled baš onakav kakav je bio u to vrijeme, i baš na tom mjestu je bila takva ograda. Ja bih rekao da je ovo jedno jako bogato istorijsko mjesto za ovaj kraj, za taj period, i zaista je fascinantno kakvih sve detalja ima, šta sve može da se vidi. Nakon što je vekovima odolevala turskim napadima kao utvrđenje sa debelim zidinama i okruglim kulama, manastiru je presudio dekret cara Jozefa II. 1782. godine, koji je ukinuo sve redove koji se nisu bavili školarstvom ili negom bolesnika. Monasi su otišli, a neprocenjiva biblioteka je bila razneta. Danas Žička kartuzija proživljava svoju veliku renesansu. Obimna stručna obnova završena je krajem septembra 2022. godine pod nadzorom Zavoda za zaštitu kulturne baštine. Ključan doprinos dale su i lokalne kompanije i samih slovenskih konjica, kao što je Gradnja Marguč, koja je radila zahtevne iskope i pripremu teškog terena. 6. novembra 2023. godine, prilikom iskopa plinovoda za potrebe restorana, prisustvovao sam radnjama arheologa iz Ljubljane i tom prilikom pronađen je jedan deo glinene posude iz tog vremena. Predmet je postao još jedan svedok davnog prisustva na ovim prostorima. U senci monumentalnih zidina Žičke kartuzije, odmah pored glavne ulazne kapije, stoji zgrada koja čuva jedinstven svetski rekord u gostoprimstvu. To je Gastruš, kameni objekat koji ponosno nosi titulu najstarijeg aktivnog restorana u Sloveniji, čija vrata za putnike i namernike stoje otvorena još od daleke 1467. godine. Da bismo razumjeli zašto je Gastuž uopšte podignut, moramo se opet na trenutak vratiti u srednji vek,
kada su unutar velike kartuzije važila rigorozna pravila klauzure. Pristup samo manastirskom kompleksu bio je strogo zabranjen svim svetovnjacima, a ženama je ulazak bio najstrožije zabranjen pod pretnjom crkvenog prokletstva. Međutim, hrišćanska dužnost nalagala je monasima da pokažu milosrđe i ugoste hodočasnike, trgovce, vladare i putnike koji bi zalutali u ovu usamljenu dolinu. Kako ne bi narušili svoj zavet svetog mira i tišine, monasi su 1467. godine tik izvan manastirskih zidina podigli posebnu zgradu, svratište i prenoćište. Sam Gastuž je pravi arhitektonski dragulj koji je kroz 5,5 vekova uspeo da sačuva svoj srednjevekovni pečat. Donji deo zgrade građen je od istog onog masivnog, ručno klesanog lokalnog krečnjaka kao i sam manastir. Niski plafoni i teški lukovi unutrašnjosti stvaraju autentičnu atmosferu srednjevekovnih krčmi. Gornji sprat i krov prate toplu, tradicionalnu drvenu arhitekturu ovog dela Slovenije, omogućavajući zgradi da se savršeno stopi sa gustim šumama koje je okružuju. Danas restoran nudi vrhunski kvalitet, ali njegov glavni koncept je oživljavanje gastronomske istorije. Jelovnik nije modern. On je duboko ukorenjen u onome što su kartuzijanci vekovima jeli i ono što su oni sami proizvodili. Evo, nalazim se u najstarijem restoranu u Sloveniji i probamo tradicionalno jelo koje se služi u, da kažemo, tradicionalnim posudama koje su karakteristične za to vreme. Na meniju imamo gulak i da vidimo kakvog je ukusa. Izgleda fantastično lepo. Fenomenalno, svaka čast. Sedeti danas u Gastužu, na istom onom mestu gde su pre više od 550 godina sedeli srednjevekovni vitezovi, kraljevi i umorni hodočasnici, pruža neverovatan i gotovo nestvaran osjećaj. Kroz njegove prozore pogled puca direktno na tihe kamene ruševine crkve Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj restoran nije samo stanica za predah i ručak, on je neizostavni deo priče o Žičkoj kartuziji, mesto gde istoriju možete bukvalno da omirišete, okusite i doživite.